Problema kay albog kay lalawigan ng Pampanga, ipisabyan kay meto nga damage assessment meeting. Ay ning report. Penimunan ng Gobernador Nanay Lilia Pineda in damage assessment at agarang pakibat king albog, pauli ning matinding pamanuran at tuki-tuking bagyo. Agad yang kinimot at magpapulong kaya beda rin provincial board members at miyaliwang alkalde at epe na ning lalawigan keti Pampanga. Bang api sabihan ning gawan dan takbang laban king albog asangkan ning bagyo. Agpang king Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at yun na king 223 barangay ampo 18 na balen at syudad ing apektado ning malawakang pamanalbog. King gewadang damage assessment, lilto ing mani mo ng sangkan ning albog, ren pangabarada ring ilog, uli da rin basurat may nga sirang kanal. Kawani keti, uli da rin may nga tibaga pilang dike, limbog na lalo naman kanureng aliwang parti ning Guagua, Lubao at Florida Blanca. Agpangkeng DPWH, kailangan na may gitmetong bilyon na pondo bang asalese in flood control infrastructure keng mabilog a probinsya. Ako po yung Francel Maniago para kay News Force Pampanga, Balitang Tutu, Kembalen, Susuyo.